ตัวนี้เวลา Impact TV คุกกี้ channel จะเป็นไทย talk show เวลาสิใครมาใส่มาลกิบเกนินนบอนชาวินเวลิลิมนะกันในกินนี่เฮวินตัวนี้จะให้ host studio หินกะเฮไทยดิ้งอัลลีน่ะเป็นอันเดียวกันกินเฮโน่หัวดิ้งicon ขัด idol ขัดจงฮีจะเล่ police ลังอาจงสังเป็นตุโอคุกกี้ society ดิ้งกะเฮไทยมองปูเคลคงใส่ IPS มาจง Impact TV คุกกี้ channel studio boy le zong le ahunga ki holim thaya ahung zin ama sapen in amazong core committee thalengin hasunga limna ka hin nei na he pu ama sapen in min chu ka hin saitan na min behind the name chu nang ma chanchin thu cham chan hin sai thai diam hui langa konani ham and family chule nu le pa cham chan hin sai thai de ha ka pen na min hi tho khungam khong sai na chu kapu min kaput na min hija ai le hi chi kamin ki sa ma sanga hi kapa hin chilai chu Muhammad Ali Cassius Clay boxing ani phau lai ta hin te ai le se pasal hong pen le Clay sa de ti cho just ka pen na hi Clay ani sa cho kununga ai ho dan dong zu yamin ki sa chu ola hong ya na cha chu Clay chu hong ka hin man pe ti de ta chu school ka kai ti la jong kamin hi kapa hin epin bola hi Clay ta ni sut pi is so Clay hung ki pat dan story he na kin song ja do mo mun ki Clay ki ti ting le English au Clay ga su na hi le lei ngan ti na he na Clay khong sai ki ti le mi pi hon song to hi clarification ma hi tai ni he ta du ka ta sani ai le pu to hi kum izat ni hi tam a chu le in sung mi zat no mo ham som chan hin sai thai ke ka kum kop som nga pathin ta na ka wal ta teng le ke ho family hi mi numai hi group pasal hi li thum ka hi de dan ho ya na ala kanau te ni wa pasal te ni wa sum ta lo ya so tam zo hi numai ha tam zo ka u ngan hin tin kanoi langa hi thum hi na ka sunga hi thum chu hi mun chum so ma le kha sim ta bang ji le chang ke ka ne ki ta chu ki ha chu ma kam na jile big family khar hi big family close family also na loving family khar so hi diam ka ta sani na a hi le apu nang ma hin kho thu sim hi ai ho ku ki society a this na ku ki society a khang tha ho hi in chu le youth hall hi in chu le hasim lai ho atang dang even alina pa news and very inspiring inspiration khar hi na nang ma hin kho hi a hi le hi chi na new lai pa na hin kho hin man dan ti taw te le khan hin sim dan hi chop chan hin sai thai dem hu ya ko na ti le khan hin sim pa am ti mi vet ding da na chu officer zo si anom sa ping ta bang ke lo ya na chi chi di lo chu ka neu lai kan he chan dia chu thing thanga ni ki hin tin kapalin te ko chi chu ka gel do na chu la khat pi ja thing thang khu bong bang a chu na almost ikil kiven ki thai le tin na bon thola ki chimin tin ka la le tui khai jong ki chen tin wadunga ki judgment tin cho chu anum hia teng le khat ve ni khat hi ti hin government service khat hong ki tu khan te ti ong cha ni ki gel khalo cha ti thing thang hin ko nok dan chu na hi chu cham phat zo hai kanu hin imphal langa kapa chu imphal an min tin le cha chu le khasim ne ga hin so cha ka le khasim na ka school ma sa pen chu KG English school ki te ba ta pa na bazar a min tin na baby KG English school chilai chu ka principal no chu Renu Thapa teng le khat modali ki ti khat ang min tin ma ho chun ai ni gai ti di hin tin ai le hi sum chu na chu cham phat zo wa ka ki chun le ki no le adula len lang kong ki chon ki no le ka school chu hong kam hlat kit pha na ka ki chon ki school ka chon ki tai ni to cha ka kai ki na tai ni to cha chu maybe class 1 2 ka sim le ai le chi kum class 2 ka hi zo wa hi Don Bosco ka loi ho hong kai cha na ka tha nom ki in tin na cha chu Don Bosco chu admission ka mo in tin
tambos ko ang kakay sort kit lo kajawa chu gampa male ha kasiman till class 7 to class 12 to Dun School Dehradun ha kong sima and then college to Sri Ram College of Commerce student ke BCom honors ka chaya so PT deham kichilai chu commerce student kan hin na ji jong chu business lang kan ni thanom chu de chu kolkama chu iloi gol hoyong mostly business family background kan tin na ai la cha chu MBA ki bodin tin ai lo la chartered accountant ki bodin tin tia hi commerce kan ni la chu ai la ilanga kan mula ka pa te ho chu ngwa hoi ta ai convince chu ti chu civil service khat ai be na ji a na try job pa ati ja chu civil service o ka hin try na tabat ban hai ta chu ai le chalai ka chu commerce ni la civil service na hung lu pa chu it's not your choice na parents or choice ka na hung lu na hi na ai le hi cha chu success na hung ya chu ipin ge lo a detail deun ga ke sei le na ata ta chu ai the chana as parents na cha te hi pi bol numam pi wang het masat ngai chu ke gel da na chu na tu chan ga ke chu ka pom chu na aji chu ka te kan ni bol the lo chu yang le kanu la ka pa ka respect ja chu na amon a sei ja chu even ka subject on ka khel chu civil service a he aji chu commerce ke ho college Sri Ram College of Commerce a he ka senior so te le topper so ka ke ho pi jin tin lam ho hen a materials collect bola ha na art subject ka pi de ti loi mu cho am ho he ja chu ke ho chon ai le ka ti a 3 years commerce ke sima cham ha jawa graduate ki hi jawa kadal ha subject chum ni kala cho chilai chu optional subjects ni kala cho na so public administration anthropology kala tin ka sim ki na exam chu ka pi cho ting le ka sei nong phat chu bai lo chu subject a chum khat asi chu 3 years lekha in simpa in da la chum ga la simjing ki tu bai i ma cham lo chu jong le pathin nong se na chu subject so chu kan digest jo in tin ting le coaching institute jong ni aga attend no chu sum lu na lut ngan so he ja cho am ho handout ti de am hon student ho kom api ho materials ho bang ko photostat ki bol ki na sim kit so chilai chu JNU kom a ko beer sarai ti ha mun khana he photostat na khat we have various subjects le general studies a ho jong na ki mu cho man be ta suppose aman chu sang ni sang thome de le xerox copy jali janga ki cho na so chu ani ki cho ani ki sim le chung ha sat ja yong chu ke hin exam hi tam ta ka pi mun chom bank a yong ka pi tin le ka mu sa su so ka ai wa chu reserve bank ka hin mu a na ka tha no min tin reserve bank chu ka join cho ka join le 2-3 years sam ka to ana chiki ka la chu le kha chu ka sim ki na exam chu ka pi cho so two things na to poma le kha sim ki thi bol lo de so ha cha ting le inu le pa wish fulfill ga ki ti chu it's not always necessary a ke zo chun he nge ka ti ja su ka bol la ka ha pan tho hin tin ai thi cha ta wa chu I dei lam I thanop na lam bol chu ke wang chu ka pom we should piti da talk so ki bol se le aki ko ho zo shen jia sei jing ke khat no hi na we should always follow our hearts na parents so hin pressure parents so dei khat chu chu ama ho dei hin na ama ho dei chu ama ho na chi pi di hin ama ho dei chu cha te su nga pressure api khat wang hi ki jong dik lo dang khat in kam mo in na ai wang whatsoever puin nan chi pia nong success si ki pa pi ta khat hin na ai le hi jirain hin se ya na le khasim na hin hiala chu ha sa pen ipi ham chule ska hial hi kana hial hi phaz mi tia na gel na ha pen le na ki pa na pen ipi ham na hin sai risk chu risk la ngai so na ke chun in fact ka subject ka khela hi public administration book yong tam ta ka cho ka sim cho okay I'm comfortable with it ka tia na asi chu a theory lang ho ko kan commerce and management a ki sim ho theory ho more or less the same na ting le
even a public administration adang ho lekha ho yong khu by and large got a lot to do with administration. So if I'm going to join the civil service, I need to know all these things anyway. Thì so cái gel so na thì ra chu focus alo. Like anthropology so le if you have tribal society, kinship, marriage gitu ho. So interesting ka sa so na. So thì ra ang chu even though if you have genetics ho tham ho science tham apan wang focus alo na. Thì chu hi ya. Thì wang chu kedang ta chu ka gel banga chu ha mong dia ka gel chu ka first attempt ayo na written ka pass so in fact every ka su do sa chu interview ka chi so so second time a third time na chu hiya aka la chu ikhat ni second time a chu ikhat kamu so central service na ale by the time reserve bank na ka to ya chu ka dei lo na ka pi ket na cha chu IPS ka hin mo so then la ka sei nom chu hi chi reserve bank na ka to lai ta so na chi lai ta zo so ha chi nam te le ka na to very demanding so kom na wa pet ka chi now kam tha ta train local train na ke to na ale ile kha chu isim nom jong le ina to pe na le ke sim the lo gu thima notes ki sim ho chu ka la tea time or breakfast time lunch time ho banga ki sim ki ve ke la do train na ang chu to na in mu teng la ki la do ki sim kit na so cannot be cho exam ka pi ka sut ko na he ha na ka dat hospitalized ke hi so he wa ka hospital la ka ma yong chu ka lung chu exam bo ka gel ja drips izat ke khai ma chu ka notes ka vet cho ai le patin jong ai lung se nin tin na so ma chu IPS ka ji da ai le hi chi gen thei na tam ta struggle tam ta na hin nei na hin se ro si ga ge la he la tu i ga se on le just 1 minute na i chai hot na hin na nai no hung dan si ga ge la so ta api ti de ha le ning ni ai wanga hi chi success na hung hi ya so what do you feel at that moment hi chu be ta so I in the tia gratitude na I feel very grateful to God je chu kadam mo pe na khat ka sut hi ja pathinam ka taw tho jeng so pathin ichi last jeng han na ichi jo teng la pi da jeng ka ti cho hin la khat ka ji ka bol jo se hin na het thin na pi ka ti cho so nisima hoin ka hello la pi ham Bible sim jing ju ka hi lo ai was ka lunga na pathin kom ha ta ka ki taw cho let me get over with this na nei dam sai to tin de ram ji thin nei koi na kasim zo se ne het sa na ka ti cho teng la siêu teng la exam pi ki data ta ka se ya chu ham interview ka chi teng la final la hung do wa chu I felt very grateful na patin in wang elum se ni chu ta chu ka ki het ai le chi la ya chu ka het thei kha chu of course lang hana chu puin nang dei lam cho chung khat hi na ai wanga thi chi pen pa hi nu le pa lung dei lam khat ji a chu nu le pa lung dei lam khat na bol ji ang chu phat theina pathin na bu khat zong hi mai thei ti zong la mo hi pon na ai le hi chi pachana na hi ne ya chu inu le pa in what was their reaction ama ni reaction chu itawa it's better as Bombay a come hin na so kana to na Bombay here na he chu in ka ga chin na so am ho ma chu khat dei pikin nei chu cho na ke cho na ka khop me ka ti cho khat we chu ka pi mai men tin thanom ta ta lo na so irrelevant ta so mi hem ka tin na chu na kanun ka ba greedy ya ka ti nom lo ai ma chu dei be ki ti khar jing jeng thai ba to when I was already satisfied na my parents thought like maybe I didn't push myself hard but I know that I have pushed myself to the limit na chi khat chu ai man ki het so means they believe in yourself na son wal ti da na ta san wal hi chi bon zo tel aban ti khat chu na ta bang khat chu na ya na khat min ten I don't blame them na ai ma zon ki het so chi so asia la lo di na ki la lo hi chi so ma ho ta san khat chu hi na pin ti pi te ten tiao sai lo zong khat zong hi mai hin ten ta san na za la ngai za la chi pa wa lang su na sai khat hin ten ai le twin ipa ko ma hung ho hitin na ipa hi ama hi MLA
zong term iza nam khat na kai ti zong akiza inna ai lekha ichan na sima hi ama hi chi politics langa hunglu ham aban le ama politics a hunglu zowa hi na nga dinga inspiration ipp ipa hin abola term ni kai hi ja na 1980 to 85 85 to 90 hi ja na atam zo hi ke polanga compet so kampa ma lekha ka simpet tin so ipp han chu inspiring hi ai lo la na to na ho dis ka sei thei lo cho je nam te le ina combe lo ya na but whatever it is about those is to nam phat som na yong gam phat som na hi thobin ti ka ye ai hi zong hi tin na ai hi le tu a hin nang ma personal life aga sikit le na high school na simlai chile college life chile na simlai moment na su mil thai lo nain sai thai de cha chu thobin tin na la suddenly na hin do ya chu ga ya do thai tin school life long so again okay so many moments na college life long so Delhi University lifestyle so that sum den tin na ka su mil thai lo wang so hi le Northeast students are here na very united ni ki hi chu cha chu ya so hi khat la khat ki tho pi ki khat ki ngai lut ki chu ki chlai chaw ma am chu ya chu khat ve incident khat hi kaloi ho khat na ga ho khat hi Nagaland ho ya bus DTC bus hin at auto to now so khat so ta kha tin le ale je asu koi mandon ta lo na a hi cha bus chu khununga chu ni pina kha ma kinga dan chu a driver koi mandon ta lo chu cha chu hin sei pu la ka bon ma ka chi vin tin na ka ki sei le bus song chu tam khat da so nga ka se sit lo yo tin na yong le chi ka ga het ding na nom chu kem i chai ki lung sit na ba chu na very united ni ki hi so chu hi tu lang lang ai chi tawang chu ka het ni pi yong ki tam ta na and then of course training kapat khat IPS ka mo zo training kapat wa hi foundation course hi Masuria ka bol he cha ayong chu foundation course nga hi trekking program so 10 days ai le ki ho hi Yamnotri Gangotri tilang ho ka chiu ya na zana hai ka mano cho ka gai pa hen lampi heta lo ji chu bu pang khi ha khi le alampi mang ta na do di ta la pa ka kal to hi chi chu ka hai mil the lo aji chu mi him e ho lang mi ho de te tham ilung ta de wen te na ka loi ho states mun som sama ho chu alung neu ta mo chu ka chi di tam ja ki ya na te chu ta san na hlom ti di ha na aji chu buyong ki ne ta lo za na chu mol la bu bang la chu ki mo to kho wa chu ai le khan khat pasal khat jong hi chol be sen tin nei da thata ban ta thil jong le tha bu bang la chu thudan jeng chu ka loi ho ma khat Robert chong tu khat mizo ho khat ama chun ita hin de ta akal le chi pe ana athil long za hin pu pe ama za hin khai kin so ai le chi zan khang ka to pet wang chu nu me ka officer so til IS ai lo la IFS adang na ho ini mi thum chan kap cho chu ki thi di ham te ana ki ha ka lung neo lo pathin in hi chan ya pu ya na to ka mu a chi lai ka pha yong le thi po nga ta ka gel chu ya chu ke zo hin am ho zo se chu lung ne ki hol do tho to kyong chi lai gam hi kan neo lai ka ye chu Dehradun kan kai da so na ka het samon hin na minin hol do tho do ti zo a he ke hin kon sol ka bol si bang ma cha ta bang ma chu jing ka pung li ve la hi ka guide pau hin na mo ka tha kal ki na lam pi chan het don tin sa chu si ma sang a guide pa sa pho de cha chu ka loi dam ho chu na nei man sa ve tu ti khai mil thelo
chawang chu cho ai ong chu van ki ve cho na pathin nangin nei pi na e chun kalung neu poi a phat na ding lam nei go pi chu ka ki tao so pathin lam pi hin mo ne ti bai ti zo kan sei bon so iga ke wai ga sei na ima hi zipon na amun na to di dan ho so iga ke la very terrifying na ki cha ta hi ding hi whatsoever it's just history khara hitan na to ai ga sei han no min ai la twin pu ko man si kin kating apuin zon hin sei bang chun na new lai pat na lekhan hin sima na lung na khari achu ma hi na parents or decision za la hi chi na hung lu na success na hung hi khara hi ai la twin ai ho cookie society ati taute IPS lo IAS khang tha khang long mi tam tam ki goding ka ta san am ho wang chu just 8 asima panai lo lekha phatia lekha an sim thia pana chi wang ka ki go di ti kha hina gela hin sim zo mi tam ta ta ding ka ta san chu success song na success ta ta ding ka ta san hi le am ho to hung ki go ho hi nang wang a pha chan na ki go poi but you are successful to a pha cha hung ki go ko ma hi how iti ki go na sung son wa iti ti ki go no nga na hin sai a khang jong ki khel ta na sei ding a chu langkhana chu two stage a anup na khat chu ke ho lai to chun ga te ding a chu ke ho batch tu ting le ke ho zo tu ting ke ho madeu ho si hi ki chalai ta chu government hin na to jong hi asu nim lai ta chu so kum khan hai service a bon ai janga ju go ni ki la chu two stage a hi civil service final result ku vela chun almost 1000 maybe 1000 plus it's na so there's a bigger scope ga mu bai na ting pa chu na chu teng le internet khang a hi ja he na nangin na het lo jong chu google na bola documents materials hoyo sin ki download the chu tam joi free so na chilai chu ho ki le le cho the only thing is again just as internet is there that is equally a distraction na this is social media lang zo nung no ipiha mobile la hiang le a notification ho ki off lo notification hong si ipiham ga ki ve no hichi tamang distraction ho to me tam zo ale khasim na ko na yong hi ipiha apui mun chom apui tabang so hija chu tu khang hin mata an ki prepare jong le ne cha chem pla jong le hichi tabang disturbance ho ako na agam hlat zo lo le have it means like a phat chom na zong min na ba si phat chom na ba chu a phalo la nga iman ji wa hi a he ti khat chu hi na a phalo la ka tinom he but other car lo na ti chu ile khasim i focus nothing pa i focus lo le chilang ho ta chun ilung chu I hop khan le chu na ilung gel chu imol ke mol so zo lo dis adik mong in na a hi le abana ka ga do nom kit khat chu student khat hi na lekha sim khat hi na a hi ithilbol nizam zo sia ki go na ding a hi iti pan la ngai I phat ho ta za tuk ngai time management time management tip ngai sometimes khat be chu nop sa nang che the ti chu na som ha ki chit the elo le sin ma yong ga ve but at the end of the day kung hizat wang le kha ka sim de na teng na ka ball ding dol so si ka ball masat ngai ti chu hi chu na hop khan ngai ai la pu nang in time manage ti na ball lam cham chan hin sai thai dia si midang wang te hen ke early riser ke hi ka thwa ma dis so long as I sleep early of course na ya chu I thwa ma le na phat tam ta ke ne chu you can do so many things they ka thwa ma pung na vel ka kha ji so ka thwa jin tin some brush ke ball in tin some thing like make rawan tin cha ka don in tin then wash up the ball and so thing like kitchen ji so all right go for jogging na so I have time for those things also na thing like kong ki le jo thing le kisil tha then I have again time I have breakfast then I go na katina chu two stays a chu na itong busy zong lang na jingka ka routine jo ka high lo cha I make sure that I regularly go for games or exercise na ye chu fit yong hi ngai healthy yong hi ngai na he chi hiding a chu again imut wat ngai na imut mat ngai dile chun you have to stay away from parties late night parties or this and that
ai thế cho na avoid ka bol so yam mi ko ma dinner che or some dinner party gitu na eten ka mo bol lo time so management ya so aje chun hi chun i time i routine khat chu na han su se cha so time management chu all the time you have to know how to do it student hi lai na to lai jong na hin ko sunga chi chun management na the pol le you will always have time for everything success zo nu azong success tai ta Yes. zui lo bol lo ding na na adi ta hin ai la pu ki ho na hon zong so ta ina nang zong na la ta ding ta sun break chom cha ga la hi te ki chol ta ko min vi ver so la mi pi ho zo si pu kle khong sai IPS to ki ho nim na chu pha cham khat ani ki chol lo he tin break chom chan la tin no ho zong na ki chol bin break ki chai che ma hin ko thu sim ma ki ho lim na hin nei ki di wa hi tin break chom cha ga la he te avelin da bon chawin lem na ka hin nei kini na hi inzwa ka hin sei bangin pu clay khong sai IPS to ki holim na chu break zo chun ana umin tam ta jong khong ki ho han tai aban jong inanga lal diu ka ta sani hi ji chun phat hi delay lovin ga ki ho pai ki jing ho hiten ai le pu ki ho pai ki jing hiten na abana hi ga het no mo chu hi chi IPS na hung lu zawa manipura hi chi lai na hin to zawa hi award na mu jong recognition jong hi pha khat om tai ti bin na chi ho hi aki hezom aki hello zom azi chu mi him ka in ho chu in za bo na ki hezo lo hi na izi asu pu in EPP award na san tam ipita bang bang tam chen na hin sai thai da cha chut na chu hin la award hi deja kidal ki chu mu khalo hin tin na ina to ki han police kong lut ba hi manipura hi kan join lai ta wa hi thingno mi ha lai ta sa two states ta bang lau sana chilai chu nai cha yang thingno mi na kap na chuteng la police kap na chuteng le bom pu ke na ke ti ho chu tam chu ga ki sei le first place police ka hun join jo ba chilai manipura ki nga chu ilung chu gim thau chu thingno mi tam na ta na ai le hi sung chu na nam la nam ga long cái chạy điều cái cả lại không lên na lung chung dạt cái gel cho hong lại pi hong lại chỉ lo si phát phát hung nan teti cái gel lên tên cái hen join le cái posting họ bằng cho very luckily tam join valley sung hea na sampat STPO Parampat ka tu sampat Jawa additional SP Bisnupur ka tu thingno mi ha operation kichi ting le ki kap tu Infal East ka hong ajong chu chutima ai le
adang kitil agitation ho chom ho tu hit chom hitan tin adia Bishanpura SP katha chi lai ta chu na ichilai ta ho bang chu gimnei tho in thobala SP ke hilai ta gimnei tho four times ambush I ball so ama sa pen chu 2001 thobala kam lai ya na wai khong khel dewa ho khak ching khuno lam khai ho ke wai kel han ambush involvement ke ho mi thum mi li ham ke tong khan very luckily I took it on hello na but that was PTD ha very fierce amo mi som li ho yong ke ho so sugunu ka chiu kong kile lang na hi chi ho ka mention na chu kununga chu ipija hi ke ho yong chun hita chu award kain mo them ti ma chu kain sei nom je na second time January within 2 months ma sugunu ka chi ma hi chu wai khong khala ka ching kuno wa yong chu bomb a plan kit no so same group na sa ju ke mi thum ham thi na ya ke tong kha yong ke gari nong cha ke gari a miss so amon a wireless set ba ki ho ki za chu kan monitor ka bol ya aka gari chu a sale chi gari chu ati le ala khapa a helmet ta ati le khat pa amazing ati so chan ga chu intercept ka ne amun chu ki hello so na cha chu ele chilai cha chu hi phana squad nung ta chu bomb chu po ken 407 bulletproof chu achung lang phidi ja ham khan leng so toy gel na ti cha chilai chu ti ham khang tha je min tin pa chu ilungal dan nong le again you come back to your senses na then a third time chu wang jing na ya amasa chief minister pa ahung ni khal khala amanunga ko hung le ke gari chu an ka man ten ka escort jong mini ke tong kha ka gari jong se ti tong tam chu e cho je a chu ilung ta che cho ha the na are min ai tha ki god le e che sanga chu ai man dal do ai lo operation ball do phalwa ti jo ilunga hong ki gel chu na hi ja chu ban na kununga Bishanpur kong kahin posting ayon so hitia chu commando ho to ki ho jo se hin operation mun te na ka ball lo chu ting le ki tha ki ma chum cho ai wa cha lo thelo ngan na cha ko na chu gallantry award president police medal for gallantry kai mo na chu ting le again second time thobala ka posting ki na jong so again another gallantry ka mo na te chu PMG police medal for gallantry na to hintin PPMG so it's a little difficult to get tu lang ai ko ma mo pi ta lo so then of course service la ma dinga so president police meritorious service to kesai ya na if you have a good service good record you get the after certain years of service iski mo the ya na hinga ki mo the ta iga gyal wanga it's not easy again there's a lot of procedures na then verification thing like committee to one thing 360 verification hobang balling thing na so it's like that so whatever that I have achieved are not because I want to go all out and achieve something but the circumstances compel us to do what we have to do na and hichu dungju ya chu award hung tin na ya award min izan namu ta melo hizat community ho kamo sai ngai lo chu because it is incidental in nature so by the by khat na ka gela na ta jong again pham army hon jong medal ai pyo chen DG medal ai pyo cha chu len tin ai le hijai su pu award medal tam ta jong na sang tan tin and hiji namu ho hi easy til hi point na gen thai na bravery award ti tabang ga la thai na bravery award tabang ai le the moment you go and receive that award hi chipe ta ho what comes in your mind and to whom do you dedicate all those awards you know khat a podium ai ka ki receive a hona in fact you feel happy but sad also as in so because in the process of all these things na isabai thi hong ki gyal do incident hong ki gyal do na so you
Piam ilunga chu amho ki gel do for the sacrifices everybody made na, and some died, some got injured kiti hintin. So a certain sadness thoughts. Okay, I'm able to stand here, but not many could not actually come and stand here to receive such awards. Kiti ki gel so emotional thoughty na, but whatsoever lang khana ki pa na lang khana emotional chu hin khwai chi pi khat no hi na maban na zong hi tabang boy no hong hi hin to da in lang pathin in na mapui aji so na hin kho thu sim ja pa na hin ser na boy no hoi na ga se a hi le na veng khat mum jing in na pathin i pathin ang na ven hi ti aki he in aban pu tuin cookie society ang hotin ai ho cookie society a hi direct ga se le hen na dai lo pen i pia i society na dai lo pen i pham chule na dai pen i pham na khial no pen i pham sai atam me dai lo pen kitilana so i society men abol la khat khoi mo ka sa pen wan tu a he drugs to ke saya thil ke bol ho he na adi a drug smuggler ho akimat le emi pangte te ting le apu ho ai lo la azu ho ai lo emi chu amin chu khabar kisim kha jing na isi chong cho na chu thinglang ga ma poppy cultivation kitele emi ho gam ngan cho kicho heading na poppy hi khat China khat the poppy war anum la chu amo arrival kital enemy ho hin amo hi a drug nga khamsa no mo so that they want to conquer China na so history is similar it is also similar right now also we are people who perhaps falling into such a trap na society hi manghan tia policy khat hanlang hila chun we definitely have fallen into that trap ase chu henge hichi ka bol den chika ki cho the hichi ka bat ka sa the hichi asai mai theo cho but hichi ma sa chi pi bol ba na hichi ma sa nga chu hing tho dam tho cho na easy money zo hung ja chu bai that that na ka bat ka ki sa do na lu le chi ka ki cho don ti cho we have to be much more hard working ichu su bol la tu to ai bol hi government jong na sata su mang na ding god ai wa so ultimately it still rests on us na ho mi pi ho chun unless we cooperate unless we also realize na apa poi ti pa ju het lo ase chu chom khat itu mai me izu mai me ya cham pha jo ting le ka sai ma sa chu ning ko ma yang ka emi ho ka ma cham pha jo ting le itu ngai ung hita jo cham pha na factory chila hin bol den ta ta hin ti du he ka ti ba manga khat ve la sai ku lang ha chi khat border affairs on floating factory di hana temporary factory ho hi amat do cho that means it has already come that once so hong ki same thel drugs so chila hong ki same thel le aki zo dong chila hong ki zo pan le cho and the first target will be our own society iman tha na deu cho sumlang gel di hilo society to iti ki save them ti zo ga na you can ka say nom cho eho emi society hi house lit na ya na house ho hen tham tha ji je mon le tu po te the han lang le agam chu atu na ding pe do da the han lang na house a khat ila chun nang thu thu cho na gam chu to ki tu chu that means house an he has some knowledge na then civil society ngam pan ela ngai so student bodies on jang so in the long run na society man de so and society is aman anim che achat vai lai se chu midang yo sen advantage la de chula chu ting le min iza naw no mang de chula som phat la ya ipiam shillong ke sana kiman so na so much so that Meghalaya police on Amy ho cho afet nim be se jeng wa koi ma ren anam thelo de ti chen gi se yo cho so what has come to that it only shows a society we are so much into that we carry that stigma itself of being a drug carrier or this or that
na mi tas invest be now khan hum so but I wish that we deviate from this kind of things that are not good for the society that is illegal also ke wan se mi so se khom appeal ka bol we must desist we must not ehon chi poppy ho ka ni ho plan ni bo le chai chi da tha ong hai di wa ke wang ka sei ai le i phat nau kha in sei cookie society na pa cha na dei ta khan ai mi society hi ipin na society jom tin na lang khana se ding a chu kin ka ki pa na pen chu ki kilung se thei so ke se ho he pau khat ki tho cho so pi dang dang ho tabang ku ki lo cho e ho he hoi lai ke chi yong la i pau khat ki tho cho even for that matter mar pau tho jong la pai te pau tho jong le lu sei pau tho jong la chun i ho chun ki thei so ke cho so hoi lai chi yong la ka so pi khat ma ti khat ka ki yel na thei khat min din na I like this and I love this ade so kilung se na khat jing cho uniqueness in fact min dang uniqueness ti sang e ho very unique zo cho chom be le khat chum cho na chu pi ham mi khat cha min i do le apu chu chi hi wa ta pa chu chi wa ta je chu i min ke sa dung zui wa i pu i pa te ki trace thei cho genealogy ho ti ha na chi also very unique and ki pa na ta khat a hi na uniqueness mi dang nei lo thupi ta phak khat nei ve na chi chu a hi ai la pu na dei lo khat jong ga ki dong tu hi te na me la nga hung hi chi hi te na pin na du mo pen no thing hang me ka du pen thing lao me la chu oi che pen chu thing lao me yo sin na du jing hom chu la na thing hang me ti ting la chun e ho very traditional like e hon bal me sagop to ki ti tabang na hello le me po na ke ka du chu itia e hon simple tai hon ho jo se hi adia dol gop to pe ham na gop ham sagop ham ga ki hon ka du chu ke na du mo pen du mo pen ki ti chu de ha sa ha ka ha ne lo chu so hoi lai no la sa hi tam be sel ka ne the lo skin sa ki hon na la ho e ho ki ti tam simple deal metam kiti ha tabang ho da ho ka ha ho len na ya chu ai ma thing hang mi ai ma thing hang me ka du ka ti chu I would given the option na sa chilang am la chila e khadi ho itia ki hon ho me po ho cham han me po lang ka ne this chia hi ba tu sana very young na very fresh healthier also na ata he police tichu it's not that ama ho chu chung chua chun pinpoint ko batin na forces dang ho army han lang dang noi vet na le a little bit fit ho Manipur police lang hoi hungai le mi hoi officer lang hoi awai hung thau zep te ai lo le thau thim ki mun awa punang wa na ne na cha wang neu kha wang ni ki control hi ti wang hi definitely kata sa ji chu fit na hi in a very slim zong na hi dieting zong ita no bo ka in ti chu kata sandal po in ai le putuin to a hi maban na hi hi china na to na hi ai ho ipipitha ai ho cookie society a nga itabang bang thil hi ki bol han lang hi a hele na ko na hi apachum thairem cha na rungial ipi uma itin ke sei le chu ai ma ke ma gel dan so ke sei le na gel dan na hi ai mi ho hen gam jong lien ta ne so we have to make use of that na agam nei lo mi zon an du cha cho suppose hausa khat ka hiya gam len ta kan ya aza ji ka thep lo la chun khat ve chu mi chang de chu min into ding na ti tong khat chum chu teng le suppose ke churchanpur ke on ke ke tenopala kon ke kampu pilang kon ke itia isei diu le i district yong e hon ikisi mungai chu government chun they have their own programs of development but at the same time society chun na kha chu khang to hen tile it's entirely up to us na we can also do lots of things
we cannot keep waiting for the government. Now the government will have its own procedures, formalities, so it takes time also. Lang khana chu kaum nagam chu khang to han itile. Even thing no bin jong, they should not interfere in anyone making something good. Na business lam hen lang to thing le anything. Set up ke ball nom, I will farm ball nom, I will insa nom. So also encourage ball ngai so na. Aze chu hi chosen now mun chu ata lang de so. It's ta lang ding a chu hon I ball lo la achai na le even tham khat in ki sa nom nom chu as thing lang a sa da tang phai so a ki sa ang a safe so a secure so so what is the reason? Is it safety, is it security? Then kang po pihang churchan puram chan de lam tingnu palam hoi lang lam amun chu is it safe? A safe poita agel thei khatam la chun. Then we also have to make it conducive and safe. Suppose thing no me disturbance am la mi pina say ngai chu la ti ta bang disturb ball na I ho khan to na de hi inam khan to na ding chu mi o sen a ball thei o sen a ball la chu encourage ki ball to ngai chu. Then of course then there are government programs developments I chong chu hoila ko nei pila the ham I scheme am tiong I ki ho lo ngai so nobody will come and give it to you and throw it to you like this na. We have to be alert, we have to see okay these are programs which are given by the center or by the state and this is how we should make it. If the development program is coming, let's ensure that it is implemented properly. Na le ke sa la hata ta sa nam veo ti lampi sa la ta lampi sim nam ti veo ti ti zo chu thanok ngai zo chi sa nga chu cha kun sumi jat ka ki la lo the dem cha kun in sumi jat driver ka bol the dem ti sa nga so let there be quality of work. Na let there be development. It's a ho in society even it's a pahi igelo ngai so igamu khang to hen itile ei ma in a bol thei zap chun okay kinong pan lang ka ti ngai so achu telo le khat ve tin le a bol thei zap ai lo le midang khat chun na gam zo chen ke cho an ke cho an ke cho an ke cho da chai na le na chen na din neo cha dik mo mong ina ai ho hin quantity ve vin na quality hi ha bol every fila chi hi pa hi change line the ball he chi jong chu iga sai han hi ai le pu in zo chun na hi chi job na hin tau dan chu le na ha sat dan hin ke ho han tan na ai le to hin ai ho cookie society ai ga na hi le ai ho hi pitira again thai lang zong hi bin da ki le na ding la tam zo cheng hi bin civil service a hum ki budings khang tha ho youth ho hin ama ho ading ha itabang bang civil service ki ting le anhui hai tam tau ma hin na ai ho an iki to pi thai ho hi itabang bang hi ki bot ngai ham pitira suggestion na hin pi thai de. See, civil service ki titeng la chun exam chu khat hi la a service chu tam ta chu na can be IS, can be IPS, can be forest service, foreign service, thing like central service, group A, group B tam tam so. Kegel da na wan chu even in society wants we should not be crazy after civil service. Na isa ka say ba if you're a parent let your children do whatever they want, whichever line they are happy with. Hichi chun khan to na hin pi na like this. Ase chu in society khan na chu doctor jong am ngai, lawyer am ngai, journalist am ngai, businessman am ngai. He cho jo se ibulit ngai so. Achu te lo society chu dynamic lo de chu. Ya chu civil service bo hian lang government na to bo ki hol ta lang le. Adang han pi bol nom de. There will be a gap na. Khat be chu lawyer kha ngai tu teng le ai ni ki mu lo de cho. Khat be chu has mi itin idem when you journalist in the lam hall to namu lo de cho na khat be chu min agam hitin akita lang when you businessman ne lo hamo business line gel the lo hamo ki hall mo de cho. So we have to try to do different fields of work na thanok now so let us not be crazy after being getting into the civil service. Yes, there will be those who are interested. I'm hot hinge atuk nang kholo. Doctor ka hinom mutle, let them be. Engineer ka hinom mutle, let them be. Hichika bol no mutle, let them be. Let us encourage them. Na, achai na like society it will become very dynamic because you will always have somebody good at something, and we should encourage that.
pa sa lai khana pa sa khat se pa hello na pa sa tam ta pa hi sa ding na be more beautiful and colorful very much sa ding ti chu hin ai la pu ki ho na hon zong hung so tan na pha chi lam zong ke pon pha chai lam zong hi tain ai la azon na in ke ho impact tv cookie channel ti ma ko na pi di zong ka nei po win na tu ni hi chai studio na very busy schedule na hiding hina very tight schedule na hina iwa before time azong na hungkit na nop ta kyo han zin pi dinga zong pt de ha pt sai da new za hina chi as a token of love and appreciation from Impact TV Cookie Channel pu khailun khongsai and core committee thalenga kain pi tin chu lai chi memento hi puze khongsai and family song pizang village more amon sponsor a bol si hi lungsit ta Impact TV Cookie Channel chipin thai talk so het jing na ding ani na san pe ani ne koi pi ti kan pi ke pa e ke ho jang ka ki pa we ai la chai na pen in Impact TV Cookie Channel chu le tu ni a ve viewers ho chu le khang tha ho ko ma ipi vai hak na nei doก็ใส่นมเป็นส่วนจะทำพัดดองก็ใส่ได้ใช่ไหมsociety ขังโตหันหลังภายในที่อุ่นเลยอัพลัมจะอีกปีออกไงนะ so let us try to do good in whichever field that we are I want to give this message to everybody นะจุดนี้เลย let us desist let us till follow อดีต drugs ละงากุนที่กำพลาด no to drugs say no to drugs yes and Impact TV Cookie Channel Impact TV I think it's doing very well na hija acho program ja khabe ve ka vet ji okay in general na kamo vet lo I have impact hi amy program ka vet impact bo ka vet ISTV ko kala lo cha ipiham a network on no ka sa jo na ma sa jo ISTV ka ni la but nevertheless I holding this is also a platform wherein society khanto na the enam khanto na the ho zo siu chu ija ki discuss aphalam gya la na pem news masahita ni za kha lo pau dang abo ni ngai ai pau an za the na so it's a great hats off to all of you to the team any chilaya cookie program ke wa song ka ki pa the win na pu za ka in sai ben pathin ni nang jong na ma puin tin na aji su na to hi thal le him to chak na hi win na cha hin pathinin na busy ngo han lang na chi le na wa le na duty chi na in za ka pathin na veng bit no han chi su core committee thaleng le pu producer pa thaleng a kin song wi su le ka ga vai la na hin tin ma ba na song medal tam ta iga se ni za na in sai man it's not that ei dei ja ki mu hi pon na tam khana medal ho song piti da ha bravery ana muden lang ipilam long hi song le na hin mu be lang chi su ikhat lang pa chu hi lo na in za na hin sai lang pa asilang pa chu hi lo na chule ai ho nam cookie society ading atu he thai ta khat na hi na sung chon aban EPP ong hum dam ka he point chief minister lang na hin po thai na lai mai politics ka thanok nai lo hung pathin lam pi sang ta na hin tung sang han chi chu chapang pen hi zong le core committee thaleng a ka vai la na hin ki pam he jing tunia ding in hi chani ki hodim na chai ta hi te ke pa tunia ding Impact TV Cookie Channel sipin thai talk so hi chani chai oi tin chule tunia ki holim Puser Valley hin ta lang na pu play hong sa IPS 1996 pet sa hin amazon pathin ma puizing han ti chu chai kon wa ga se hin tin tuni program vet na vai phachom pin ho Impact TV Cookie Channel official website comment le feedback ni hin pi win lang aban ting jong le guest ha mi tha thu sim tha to vela khung ki ka sin tunin ke man chan hum kha ka hin nei mun tina be jong sin bon chawin mangpha